Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke National People's Party, Uba Preston Tinsong, ulaong bakam nonjing mentoy AA banshu iet jad benriu, nadawat kakali kulai ru ukulai kerngak kli banyat. Uba Preston ula kentho ya kane kajing yalap election halat lingkot nong kenri, ban pan jikershan ya ukertong ke NPP na langkar dem lat kro constituency, uba rak boklang Tinsong, uba deiru upersa trai jong u. Haba iet jad benriu, iet chwa yaladie, iet ia ka yeng kesem sumar bha ya ki khun ki lok bakin phu mut phu mat a ko lok ki ba ong iet jat ben riu banyat wat ka kali kulai ru ukulai uker nga akhli ke ei ka banja pat ba ya nujor bat ki constituency ba marjan habakam baka sarkar NPP kalapen bana bon bha ya ki surok hapok ka jela uba Preston uloong kane kapen i ya ka jing iet bashisha ya ka jat ben riu om kum kitu ki banang tang ban chukular kat ba hala ki jong ki constituency Lajing long jingman ki surok, kim long shu wat tang ban yat ki kali kulai. Kumta ki pat ba kim day ban shungop ya ki jing penbiet jong ki nigiseng. Ula kurlar ru, baka NPP kan penti kena ban ay ka jing yada ka bapura ya ka hok long try ha ki liang baro bat ka jing mentoy jong ki pat rilum try muluk ling ba ki district council. Kane ka election MDC ka long ka bakong san bha. Ki don shibun ki an, ki bangi kwa ban wanra lingba ki district council ban nang penklan ban pensngan ya kalawai jong ki pat rilom try muluk ong uba Preston Kupa nga kerja kote tik betaski khasnya perhatian kriminal isu dan dulu ikut dengan orang ini kelot dia orang Islam dan saya kepada kenap abang apet kita durkmat jongki harga gambi kaji dia bahari nongri jatuh kadang keren bagi bin munyutam dikiti bentar orang kade hok bagi bahari ikut jongna Nak kenal don we rambak nanti nanti one meeting ini suka meeting suka kriat don lang si mana ki officer kita bukli hok ina orang besar pidon kun kanut wong kanut sa pidon kun ngano orang ngadon kat arah jalan uspanu pinjam lahirkan, kublok kita, itu dorkon kerajaan Spanyol. Tipma, anu ngaji pahang opet, kipat ba penusla, uar hajar katra, kibot yang kat hajar Spanyol. Tengok kita gitu jangan. Bila bagaimana kuntang, kadau kolong ba, kajimut UMLA lani UMDC, kalong bin pensengat, bin penpo, bin penping, bin penitna, ya kita kipat ba apa konsensi. Dekata kenong rim ka benungkong bangi yayen election. Lada bekla ya kata tengah tipsu lo kuno. Kumba orang kandidat menel warabo. Ba don mentaki beliau ki beperta sarum seneng. Jaga jalan beliau tu jaga jalan beliau ni kecil semua belum nak kapir. Jis mo kena jis no day ngaju keli lede habana ya kajak beli nanongan sedang kejubak kebasyai kedar nadu kapor susuta ka omba haba pi ya kajak beli nungkong ya lede ya kayin kasem sumar bahaya ki kun ya ki lok Bagin pomot, bagin pomat, bagin riang dahara, kita akan jadi sesuatu bapak itenat, bagin pe ginta,
nangta hasnong hatang haba pia kapri pro koi le sayen nabar kesurok rom sudah kata gini ejen benreu ako lok gibong ejen benreu ngamu pi banya wat kakali kulai kena klik kelayaya kayak kebatia to segi compare kini ki konsesi marjan ko padma bae wacca yalam bakla pet yo saja yo saswa jarum ke kamu kalau yang tepi labian ngaso beromba habis jet yakin nong nikmat ko mo amu kandidat nana ya ka arpobe terek ngikwa banang penklan susu ban ai ka jiyada ka hok lom turai hakil yang barok lemba jong ka discouncil na kata-kata ni kulong ni election discouncil man kesamsnen berkena kabuk siar yang ya pi kilo kebe kilo papa kikun sama berkamtang mentang kuat ben om ya pi berkena election ke don kamha dingdon bon ki an ki kanun ki bangi ya pelang ban warna lembaga discouncil kenamba kajat benriu jongi kanang sengan susu akibatnya ki benor kata kadai ke jimut kabangi don kam ban sensyar hante po discouncil dan kendiat tayo niya don hante hapo pulo batu gobernur ngatrai POE ke putih social media ba gobernur IT ke sertifikat ban scam ya kita kiran bakur misal sudah mati kata ai ke sertifikat iki rambakur nama muswa ni syukren tak aktin ki rambakur kikijikur mentagi draw ulai haba ong rambakur te rambakur sisa wat jalakai minta kadon kanang lembaga diskusi kabaan minta kata ko mapiki sama kisah sama senong ni ai ke sertifikat dia piro pidon minta hakaan uno bila persyak bila bambong mereka kata ko kisah kita senong ya piro ni ai hakaan lada don balik rumah di dalam senong pidon kam ban kruit